ibihe byiza nanone kuri wahisemo kubana n'Ibicu TV katwizere komeze neza aho hose atandukanye ukomeza gukurikira gahunda z'Ibicu TV. Umuhanzi w'umurundi niyo mwogere Willy Leonard wamenyekanye cyane mu ndirimbo abantu yitabye Imana azize icyorezo cya virusi ya corona. Uyu muhanzi usanzwe muri Canada, ibinyamakuru byo mu Burundi birimo akeza.net byatangaje ko yitabye Imana aguye muri Malawi, akaba yazize icyorezo cya COVID-19 kimwe mu bihangayikishije isi muri iyi minsi. Inkuru y'urupfu rw'uyu muhanzi wakunzwe na benshi kubera indirimbo ye yise abantu yamenyekanye mu ijoro ryo kuri wa 11 Mata 2019 nibwo inkuru ica mugongo irageze i Burundi ivuga ko uyu muhanzi Willy Leonard niyo mwogere yitabye Imana azize iki cyorezo. Ikinyamakuru Malawi 24 cyemeje ko hari umugabo winjiye muri iki gihugu tariki ya 28 Werurwe na 20 aturutse muri Canada ari kuvuka mu Burundi imyaka 44 witabye Imana, akaba uwa kabiri uzize COVID-19 muri 12 bayirwaye muri iki gihugu. Cyakomeje kivuga ko uretse we wafashwe n'indwara kwa gatanu tariki ya 10 Mata 2020, umugore we ndetse n'undi muntu babanaga mu nzu bose basuzumwe bagasanganwa ubu burwayi. Ibinyamakuru by'i Burundi byahise bitahura ko uyu witabye Imana rero ari umuhanzi waho wamenyekanye cyane mu ndirimbo abantu n'izindi nyinshi. Willy Leonard yari amaze imyaka myinshi muri Canada, akaba yaragiye muri Malawi muri Werurwe na 2020. Uyu muhanzi yitabye Imana afite abana babiri b'abakobwa yasize muri Canada mu gihe umugore we arwariye COVID-19 muri Malawi, aho yari ari kumwe n'uyu mugabo we. Mu Burundi abantu batanu bamaze gusanganwa indwara ya COVID-19, nabo bakaba bakomeje kwitabwaho n'inzego z'ubuzima muri iki gihugu. Iyi ni Ibicu TV, ndagushimiye nawe kora subscribe maze tuye dukomeza kubona buri munsi makuru yagiye avugwa hirya no hino. Ibihe byiza.